wari uzi ko mu myaka miliyoni 65 ishize ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan? Iturika ryari rifite miliyoni 100 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bifukura urumuri rw'izuba. Bivugwa ko iriturika ryaje no kwangiza imera byinshi cyane byaba ari byo byateje izimira ry'inyamaswa za dinosaure. Isi irakomeza guhinduka uko bwije nuko bukeye. Igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka. Haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kugwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa kuri Radio Isango Star 91.5 no kuri wa#isangostar.rwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Nitwa Ismael Mwanafunzi, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ukunda ubuzima bworoshye ndetse n'ikoranabuhanga rigufasha gutumatumanaho n'abawe. Telefone igendanwa nta muntu ubaho wakwirengeshwa aka gakoresho kaje kutworohereza ubuzima. Mu kantu gapima santimetero kare nkeya harimo umuryango wawe, inshuti zawe, abavandimwe bawe, umukoresha wawe, abo mukorana ku kazi, amafoto yawe ndetse rimwe na rimwe amabanga yawe. Usibye ko inyuma y'iki kirahuri cya telefoni hihisha ukundi kuri. Abakire bafite inganda zikora amatelefoni batugurisha inzozi nziza ariko zabonetse mu nzira mbi. Niba ukangura mu gitondo nta gushidikanya telefoni ni nziza. No kuyireba ubwabyo ubona ko ari akantu keza. Aho uri hose nayo ibihari. Muri inshuti zidatana, urayicana ikakumurikira, urayikanda ikakubaha, ibyo uyisabye ikabikora. Buri wese muri twe areba muri telefone ye byibura inshuro 150 ku munsi. Mu myaka mike tumaze tubonye telefone igendanwa yabaye nk'idini rishya. Twishimisha dukoresha Nokia, twifata amafoto na iPhone, dukundanira kuri Samsung, twubaka imiryango yacu dukoresha Sony. Mbese ubuzima bwacu ni telefoni. Buri segonda rimwe ku isi haba hagurishijwe telefone 57, hakagurishwa telefone miliyari na miliyoni 800 buri mwaka. Uyu munsi ku isi hari telefone nyinshi kurusha uburoso bw'amenyo. Abungukira muri ibi ni ibigo rurangiranwa bikora amatelefoni: Apple, Nokia, Samsung, LG, Sony, Huawei, HTC n'ibindi. Tekereza ko kubera iPhone, Apple yamaze guhirika Coca-Cola na Google ku mwanya wa mbere w'ibigo bigurisha cyane ku isi. Miliyari 37 z'amayero y'inyungu mu mwaka wa 2013. Ishami rya telefone muri Samsung rimaze kugira imari shingiro ya miliyari 152 ku mwaka, umubare uruta cyane imari y'ibihugu nka Paraguay, Croatia na Luxembourg byiteranyije. Ariko turetse ubugambi bw'amafaranga, twebwe dukwiye kwibaza ikibazo kimwe cyonyine: telefoni zacu zikorwa zite? Mu buhe buryo se? Kugira ngo ubone igisubizo kuri ibi, birasaba kwinjira mu makuru avuga ku nganda zikora amatelefoni. Ubushinwa busa naho ari bwo kigega cy'isi cy'amatelefoni agendanwa. Igice kinini cy'amatelefoni agurishwa ku isi aba yakorewe mu Bushinwa. Gusa urebye mu maraporo agaragaza imibare y'amafaranga agenda ku ikorwa rya telefoni, usangamo ikinyuranyo gikomeye hagati y'amafaranga yitangwaho ngo ikorwe n'ayigurishwa mu maduka. Nk'urugero, Galaxy S4 Samsung iryama amayero 308 y'inyungu ugeranije n'ayitangaho. Kuri iPhone 5S Apple iryama amayero 340 y'inyungu, ibintu byose bishoboka byishyuwe. Ibi wabyumva cyane kuko abakozi b'inganda zikora amatelefoni bakorera make cyane. Mu nganda nyinshi z'amatelefoni umukozi akorera amayero 2.38 kuri telefoni imwe. Aya ni 1600 y'amanyarwanda. Uyavunje mu biribwa, abakozi b'Abashinwa bakorera pain français 2 kuri telefoni imwe dushobora kugura 800 by'amanyarwanda. Amatelefoni bakora ntibashobora kuyigurira. Mu Bushinwa hari uruganda rukomeye rukora ibirahuri bya smartphone zacu rwitwa LCE.
iyo urebye mu nyandiko uko bavuga bafata abakozi babo ubona ntako bisa rwose. Baba bagomba kuba mu mazu manini meza arimo buri kimwe kugeza